Poslušajte, braćo, iz iskustva znam, još oženjen, to nisam s majkom, živim sam. Nemam nekih para, niti ja se gradim, mjesec dana u godini u vrglavi radim. Ako imam para, šta ću s njima kud? Ubit će me, opljačkat će, opasno je sud. Bolje imat malo para, eto neke siće, malo drva, malo brašna i života bit će. Ovo nije život 100 godina svak, sad 40-50 kaže ima rak. Niti je pio, niti pušio, razumite svjesno, samo trčao i radio i fraga tresno. Prije piješ vodu s bare, zdrav si kao dren, sad piješ vodu s česme i umri za tren. Ovo vrijeme nije dobro, zagađen je zrak, kada radiš vidio s na očima mrak. Nemoj ima dosta konja, krava ni krmadi, igraj, pjevaj, vesel si, što manje radi. Treba imati jednu kravu, nako radi mlijeka, ako piješ ima muraš, eto brate lijeka. I sirutka dobro dođe jednom siromaku, nije važno, ne vidi se šta je u stomaku. Ovaj život brzo teče, zato ga koristi, 100 puta rekao svoje bratu risti. Nemoj toliko štedit, to i zdravlju škodi, jer jednom se čovjek u životu rodi. Sve što više imaš, to više i želiš, pa za nije tako, šta ti na to veliš? Ako imaš lošu ženu što zna da izvuče, dok naraniš njeni stomak, tvoja crijeva ruče. Pa nisam ja od juče, imao sam ja ženu da je Bog sačuva, čim krene na pecanje počne da se muva. Ma nije mi dala da odem na cestu, a u pomoć dovede i sestru. Sestra lijepa, noge prave, oči krupne ko u kravi, zubi bijeli, kosa plava, kad je vidiš boli glava. Počeli momci dolaz kod mene, sa 10 mjeseci ostati do žene. Zato živim s majkom, samo ribu vatam, tek sam sad počeo da shvatam. Gdje su dvije sestre zajedno u kući, nema tudi braka, mora već da pući. Toliko od mene, to je bila šala, doviđenja društva do polufinala.